nabita angka ci diwenni ya ko masalawa i ummaku digaga malaikat jemput. Ada satu malam malaikat tidak menjemput. Nareko masalawa i ummaku nasabak magai agan nasa nabita iya langsung tarimai salawatna. Kaya yaro setiap malam Jumat kata Rasulullah. Yana tu nak kada nabita nanigi tau masalawa lo korea akasiratu ko ni Jumai pasti nalolonga syafaatku mato ko sulumon rin na po Allah Ta'ala. Wan ni Jumai ya to. Iya naro ampai itu 5 kada tau pandai teriolo. Ajam ka joka ko ni Jumai makara. Iya de na tengi lo lolang nasuro ki monro makasibiang. Nasuro ki monro makasibiang. Yo po idi ko ni Jumai lemmi na sa Juma barakasi ni Jumai. Makato kunro. Jadi itu ya ta usahakan ni iya ko ni Jumai asalawa ki maka da kaya kana idi mani bawa bu. Idi mani bawa pak. Meki maka da Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad jajito. Meki maka da Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad jajimato. Meki maka da sallallahu ala Muhammad jajito. Meki makada sallallahu alaika ya Rasulullah jajimato. Meki male salawat Ibrahimiyah jajimato. Ini mani bawang. Yang penting ganna isi ratu. Ya tahu na to kon ni Jumai makanja koto pura nama salawat kasih ratu koto loliu ibacai Allahumma arini bihaqqi Muhammadin. Tapi lagi rode. Allahumma biwajhi Muhammadin wa arini Muhammadin bihaqqi Muhammadin halan wa malan. Mata usa ki akalima, ma bismillah ki akalima, napai baca yaitu akacicam. Itu doa kalau mau mimpi ketemu dengan Rasulullah. Iya. Tapi dia nak ulang itu. Kemudian maka kau na ang kaloko po ng Allah Ta'ala, ang kaloko nabita. Yan na duwa pa, bu. Yan lokoy po ng Allah Ta'ala, jalur pamase. Yan lokoy nabita, jalur.